چاورێز تەماشەوانین هێژا بولتەنا نوچیان پێشکەشتکم ji ser nûçiyan dest pê dikim. Neşete Zaza endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dibêje, rêgirî li pêş li darxistina Kongerê Partî heye. Hejmarek endamên Partiya Yekîtiya Kurdistanî Sûriya ji aliyê çekdarên PYD ve hatin girtin. Yekîtî jî kiryarên PYD bê tundî şermezar dike. Gere Pederson nakokiyek li ser Komîteya Destûrî ya Sûriyê çareser kir. Baregeheka rejîmê ji aliyê İsraîlê ve hate ermançkirin û ziyanên madî û canî encam dane. Dubare slav. Endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ragihand ku baweriya ji navbirina Daeş lê Rojhilatê Çemê Firatê dûr e ji rastiyê ji ber ku rêxistina Daeş xudan şaxe lê nava Sûriye û derveyê wê jî. Endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ragihand ku baweriya ji navbirina rêxistina Daişê di demeke nêzik de li Rojhilatê Çemê Firatê dûr e ji rastiyê ji ber ku rêxistina Daişê xudan şaxin mezin e li nava Sûriye û derveyê wê jî. Endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Neşet Zaza ji malpera Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye re ragihand ku Daeş bi asanî ji Rojhilatê Çemê Firatê nayê ji nav birin û diyar kir ku PYD herdem girtiyên Daişê serbest berdide. Ku piştî azadkirina bajarê Kubanê û Minbit jî dîsan bi sadan çekdarên Daişa terorîst serbest berdan û ew çekdar nehatin sizadan li ser komkujî û bin pêkirinên wan û eşkere kir ku beramberî vê yekê hîn kesayetên xudan dîrok û rol û bandor ji milletê Kurd li Kurdistana Sûriyê di zindanên PYD de ne. Zaza heroha serbar kir û got ku Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê baştirîn kes e ku nûneratiya gelê Kurd bike û daxwaza mafên wê yên rewa bike. Lewma ew civînên ku li gel aliyên navdewletî li dar dixe dikeve warê xizmet û piştgiriya dosyeya Kurdî li Kurdistana Sûriyê. Derbarê bajarê Efrînê Zaza da diyar kirin ku Efrîn û êşa wê di hemî civînên wan de amade ne û çendîn dem ew zilm û zora gulser wan tê ferzkirin berdewam bibe wê rojek were û ew yek bi dawî were û eşkere kir ku kêşeya Efrîn zû bi zû nayê çareserkirin ji ber ku pîwîstiya wê bi çareseriyeke siyasî heye. Derbarê Kongerê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Neşet Zaza diyar kir ku gelek kêşe hene nahêlin ku Konger were li darxistin mîna cihê Konger û hijmara kesên ku amade bibin. Herwiha şîweyên nûneratiya rêxistinan û rêjeya jin û ciwanan û çawaniya beşdariya dezgehên leşkerî û yên din herwiha hindek kêşeyên din. Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtî ya Kurdistanî Sûriya daxuyan yek belav kir. Ew jî derbarî êrîşên çekdarên PYD yên vê dawiyê û ew yek bi bilindkirinek di asta binpêkirinan de binav kir. Tekêsta wê daxuyaniye di vê raportê de. Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistanî Sûriya daxuyaniyek belav kir. Ew jî derbarî êrîşên vê dawiyê yê çekdarên PYD û ew yek bi bilindkirinek di astê binpêkirinan de binav kir. Ev jî tekêsta wê daxuyaniyê ye. Di gavekê de ji bilindkirin di astê binpêkirinên xwe de milîsên PYD berdewam in di girtin û dîvçûnan de li gel kadir û alîgirên Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê. Ew jî ji ber girêdanên wan yên siyasî. Diyazdê heyvaçaran sala 2019 de esayişên bi ser PYD ve hejmarek ji kadirên Partiya wan li bajarê Dêrikê girtin û piştî hejmarek binpêkirin û gotinên bêrêz û îhanet derheqê serkirdayetiyên heman partiyê û simbolên wê û şerê deronî û gefan ji bo rêgirtin li pêşçalakiyên wan û hêlana karê partiyê yan jî wê çarenivîsa wan nenas be, herwiha ew agadar kirin ku li esayîş an ku çekdarên PYD vegirin. Ew jî her yek ji Nûrî Reşad û Hemdîn Abdulmuttalib û Hesên Hacî û Muhammed Mutî Muhammed e.
Di çarçoveya heman hilmeta rêbazkirî de dijî serkirdayetî û kadroyên devera Dêrikê endamê Komîta Navendî ya heman Partiya Yekîtiya Kurdistanî Sûriya Hesen Çep di roja sêzdê vê heyvê de xwestin ji bo veger lê navendên wan yên çekdarî û heman daxuyaniyê amaje kir ku çekdarên PYD di dehê heman heyvê de bi hilmeteke girtin û pişkinîna malan li gundê Bana Şikeftê li gundewarê Dêrikê rabûn û derbasî malên sivîla bûn. و هجمارek ji ciwanên gund girtin, ji wan jî Besam Abdulkadir û Sîpan Mihemed Ehmed ku endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ne. Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistanî Sûriya di berdewamiya daxuyaniya xwe de got ku ew hilmet dê di seqayeke de ji bengewazên Kurdî û navdewletî ji bo daxwaza diyalogekê di navbera PYD û Encûmena Neştimaniya Kurdî de hatiye û ew kiryar tekeziyê li ser nerastiya iddiayên serkirdayetiya PYD tên ku ew rê didin ji bo vekirina ofîsên partiyên encûmenê ji bo berdewamiya çalakiyên wan yên siyasî. Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistanî Sûriya got ku girtina hevalên wan û dîvçûnên berdewam hewlên bêhêvî ne ji aliyê PYD ve ji bo ferzkirina kontrola xwe li gor lojîka hêzê û nehiştina rola partiya wan û girtina çavan ji neserkeftina PYD û gîhandina rewşê ji bo vê rewşa karesatî li Kurdistana Sûriyê de encama siyasetên wan yên tekalî û lîstin bi çarenivîsa millet ve. Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistanî Sûriya di dawiya daxuyaniya xwe de got ku ew wan kiryarên PYD yên terorî û ne berpirsiyaran e derheqîkadirê partiya wan û yên Encûmena Neştimaniya Kurdî û her kesekî dijayetiya nerîna wan dike şermezar dikin û ew ji cemawer û millet re tekez dikin ku ew ê berdewam in di projê xwe yê netewî de. Di çarçoveya Encûmena Neştimaniya Kurdî de û girtîgeh û tometên nerast wan ji xebata wan ya siyasî ya eştiyane ve nagerîne ta millet mafê xwe yê netewî yê perwerane wergire û di vê PYD ji siyaseta tirs û girtina devan vegere û hemû girtiyên nerînê serbest berde û çarenivîsa wendabûyan diyar bike û dûseya girtinê bigire. Her wiha civaka navdewletî û hemû rêxistinên mafê mirovan û partiyên Kurdistanî vexwendin ji bo berpirsyaretiya xwe hilgirin û wan kiryaran riswa bikin û fişarê li ser PYD bikin ji bo ji wan kiryarên xwe vegerin û dûseya girtina siyasî bigirin. بله تماشوانین هجار لسر و مجاری کو او چند روزن چکدارین پیدا هلمتکا تند دیجی اندامین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و پارتیا یکیتیا کردستانی سوریا ده بکارتینن بهتر راوستاندن لسر و مجاری هم استودیو آرکه میوانداریا بریز نواف رشید اندامی نونراتی حریما کردستانی انجمن اجتماعی کردی لسوریه ما میوانداریا ویکریا بریز تو بخیر هاتی بخیرات ناتتکم دست بگه ده چند روزن پیدا دست به هلمتکا تند در حق اندامین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا اندامین پارتیا یکیتیا کردستانی سوریا ده پکتینه گلو چه هیا پیدی تخوازه چه بیجه سپاس سلاف و ریز جبو همو تماشوانی ثو کارمندی آرک زور سپاس شخوا نجاره که و گلک جاری وها هنن و دیار جیوه بردوام بیجی بواکریاری خوش بر چتی گودکن پیاده وک دا صلاتک نوک دا صلاتک فرمیه نوک دا صلاتک بشیوی دستلاتی براستی مخابن اسکارم و گوتنی بیجی نقل کیوبه برنگی عصاباتی تعامل که هر کریارک وی هر کارکی وی فشلتینی وشخوا فشل آنید حمو آرانده دسپیکا قبویا دستلات لسوريا حتاني بساعتي فشل آنیه هر جارك جو فشلتینی و فشل دیار دبل برچعوا وخلق ناس دكي هملا هلمتك وهارات بي خلقي ما دقري قندواري ما دور بيش دكي كوادرين بارتيين جو خدي رول و خدي باندور او دبينين وحزدك نش خلكير ببيجن يكش سدمي فشلامه هلوستا فان بارتيا كوادرين فان بارتيا وحموجيش بو خاطري مخابن يعني سلوكي قد سلوكي قال لك خرابه يعني خلقي ما وكادرين مرة وسركردين مرة هفالامي مرض بيجي يكجدوا ياتي تشول بكيش في ولاتي تدفي ولاتي دناميني ياتي دافش السياسة برده دافش الوسط أخو برده شتكي زور خرابه يعني شتكي نا رجيمه وهاكريا نا
رژیمێ گۆ جوان تونتر دکتاتور بڤی کاری بڤی شێوەی دەسەڵاتی لەسەر خەڵکی خۆ و ملەتێ خوا و وڵاتی خوا نەکردنە و نە شێوەیە دەولەتە نە شێوەیە دەسەڵاتایە شێوەیە عیسابایە مخابن تشتێکی گەلکی خراپە یعنی هەوا لە کرد دەبێژن دەبێژێ یەکش دەدووە تێ بمینێلڤی وڵاتی تێ بێ دەنگ بێ هەلوەست بێ شتێک یا تێژوی وڵاتی هەر یا کوشتی یا هشتی و یاد لەگەڵ بێ ئەمە شتێکی گەلکی خراپە و شتێ ئیرۆ دەبێ دیتنامەدە هەر وەختیژیش خوا ڕۆژ بڕۆژ فەشەلێ تیرن و وا ڕۆژە فەشەلاوان زۆرە مەسەلەی داعشێ دەوەختێ گۆراپۆراوە دەستپێکێ دەهات خەڵکێ داعشێ ئەوێ گۆ حەزاران خۆرت و کەچێمە شەهید چوون ji بۆ بەرەڤانیە ji بۆ دژی داعشێ ئەو داعشەیە ئانا ڕێزگار دەردکەوێ کەوادر و تەکوشەرێمە دکەون زیندانە دەمخابن یعنی بڕاستی لەسەر هەف سوار نابێ عقل ژێ خەبەر نادێ ینی شتێکی گەلکی خراپە هیڤیامە ئەوە شخوا من ئەز بینم مەوضوع یەکرێزیە و ئەوە شتێکی نەد سەرواقع سەر عەردەی نینە ji ber got ئەوە tu carî xwe nedîtine Kurd heta ku yekrêziyê bi Kurdarê bikin ewa yek carî nedîtiye helwesta wan kurdewarî û Kurdistaniyê û xwestekê wan û umîdiyê wan Kurdî ne heta got yekrêziyê bike her wextî tiştê got anha devera Kurdistana Sûriya de kirine van 4-5 sala de 5 salî 5 salî rejîmê nikarî bû bike projeya Mihemed Taleb Hilal agu tu nikarî bixwînî ev ecêb serê xelkê me nekir û feşel anîn û nikarî bûn xelkê me bitewînin xelkê me karî bû berdewam bê û karî bû berxwedanê bike bi hemû şêweya dijî van anha îro roj Kurdistan vala bûye ji xort û keçê me donî dixort girtiniş bo wan bibin ê guya wê herê askeriyan neçar wê herê dibin bahanê Daeş û roja dijî Daeş berdidin evan xort û keça didin kuştin û şehîd diçin mixabin û birastî tiştekî ciyê mixabiniye. Başa birêz herê qonaqek dema got bi dawî tê hêviyên aliyên an nêzîkbûna aliyên siyasî derdkeve holê lê di heman demê de jî peyê dê di kiryarên xwe de di helmetên xwe de berdewam e ji ber çê peyê dê ev rêgirî li pêş nêzîkbûna aliyên siyasî digire tiştekî wê tuneye bes hez dike ji xelkê bibêje ez amade me di wextê qilsbûnê de di wextê lawazê de wextê feşelê tînî wê wextê got tê peywistî heye tu birastî jî tu bihêz bê tu xurt bê û te hebê û ji bo tu cîbicîkirina mafê xwe tu carî lê pirsyar nake bes îro roj wextê behs dike bes adinê nerastiya wê tê xuyanî kirin yek got bixwaze ji alîkî bixwaze bêje ez yekrêziyê dibim we dixwazim yekrêzî û helwesta Kurdî û em bikin yekrêzî û aliyê dî jî bête kewşera û munadila û hevalê van partiya evê got emrekî baş temenekî dirêjayî ji temenê xwe ji bo dijîtaya rejîmê Beşar el Esed û bavê a Baesî bi temamî dayê îro roj di zindanê peye de û qedexet bê jiyana siyasî qedexet bê mixabin. Başa hûn weke partiyên siyasî weke Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê divê dema niha de çi bêhtir ji we tê xwestin û gereka hûn çi bikin? Êma a ji me tê xwestin her ew e destpêkê jî me ew kir û ew rastiya wê duristiya wê îro roj xuyanî dibe ew ji xwe eynî hesabê wê dikin û hesabê ew daxuyaniya got îro derketiye ewa fedha wan dibe maresatê wan evê got diçin ji xelkê re û ji dewleta û koma navdewletiyê re dibêjin dibe em dixwazin yekrêziyê bikin wextê tu dibêjê ev yekrêziya got xelkê digirin bêjin em ê ofîs û baregê tevgera siyasî Kurdî rêzgar bikin û em ê berdin û em ê jiyana siyasî azad bikin îro roj xelkê me digirin û tê diyarkirin nerastiya wan nerastiya wan û ne xwediyê biryarê قرار نه دستی واده قرار ری مخابن قرار دستی کسندی ده اون ای بریاری و قراری دادن
و نکارن تو جاریەک ڕێزیە بکن وێ تم و دایم ژی وێ بمینن حتانی گو مخابن جێ مخابنیە بڕاستی ملەت ئێمە بداویاوی ئێگو بتخسرێ ملەت دخسرێ و ملەت ئێمە دخسرێ و تەفگەرا سیاسی کوردی تەمامی خۆ دخسرێ. باشە برێزە نەواف ئەگەر هەیە پێشە ڕۆژێدا درۆژن بێدا ڕێڤەبەریەک نابەرەوە و پێی دەوەرە دروستکردن ڕێڤەبەریەکە هەبش دەرباری بەردەوامیە وابن پێکردناندا ئەگەر هەیە ڕێڤەبەریک نابەرەوەدا وەرە ئاواکردن ئێمە تایبەتیژی لە ڕۆژهڵاتی دکم بەس ئەس نەباوەرم تو جاری نەباوەرم و تو جاری نکارن بکن تو جاریش خۆ یەک جارێژی وەک ئەنجومەنی نیشتیمانی کوردی مەڕێل سەر vê helwesta got te amaje pê kir me tu carî jî me rê negirtiye ber me hewlêr yek kir û hewlêr du kir me dihok kir û anha jî em berdewam min her wextî jî hevalanê me berde bes êwan ew nikarin tiştekî bikin nikarin te hewbeşiyê bikin hewbeşî ned hizr û raman û exlaqiyatê wan û seqafeta wan de باشە شەری داویە شەری سووریێژی بەرەڤە بداویە دچە هەنوەکە ئەنجومەنان نیشتیمانیا کوردی لە سووریێ چ پێنگاڤل پێشوە هەن ئێمە ئەنجومەنان نیشتیمانی کوردی دەستپێکێدا هەلوەستامە جیگرتیە و تشتی ئێمە سەر کۆمان ناودەولەتی لەسەر مێزێ چارەسەریە گریزا سووری تەمامی بێ و ناوێدا ملەت ئێمە و ئیرۆ ڕۆژ کۆمان ناودەولەتی و خودیێ بەریارێ و دەولەتێن گۆ خودی ڕۆل و باندۆر ناوچە سووریادا ئیرۆ ڕۆژ گوهداری شاندێ ئەنجومەنان نیشتیمانی کوردی دکن و هەلوەستاوان دکن و دەبێژن کا چ ڕەنگی چارەسەری دەبێ و ڕۆژانە ژی هون دەبینن سەر ڕاگەاندنێ قۆنسڵخانارە دەولەتارە چۆنە ئەمریکا چۆنە فەرەنسا شاندا کوردی دچێ قولسڵخانێ رووسیاە بەری دەمەکی دانیشتن هۆڵندار دانیشتن ئەوەیە هەمووژی گوهداری ئەنجومەنان نیشتیمانی کوردی بێ و ئاراست ئەوەش بەرگوت داویاوێ دەبێ چارەسەری سەر مێزێ بێ نەبتڤنگێ دەبێت gelek spas Nawaf Reşîd endamê nûneratiya Herêma Kurdistanê ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê mêvanî me bû li Stûdyo Ark zor spas. Li aliyekî din lê navenda bajêr şer û pevçûn navbera du grûpên çekdar de derket. Di encamê de çekdarekî ji wan grûpan hate kuştin. Jêderên xwecihî ji Efrînê ragihandin ku deh şer di navbera çekdarên Cebhet-i Şamiyê û Sultan Murad li Taxa el Eşrefiyê derket. Di encamê de çekdarek hate kuştin. Jêderan her wiha danizanîn ku şerê derketiye rewşeka tevlîheviyê di navbera bajêr de durust kiriye û rewşa amadebaşiyê hatiye ragihandin. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê biryara artêşa Tirkiye û grûpên çekdar her du gundên Bênê û Çilberê ji bo bingeheka leşkerî veguhêzin. Niha kar li ser wêyekê tê kirin û hên malên gund helwişandine. Li ser kul û xem û êş û azar û kuştin û lêdan û eşkence û binpêkirinan. Ku rojana welatî rastî tên êdî malên sivîlan li gundên Efrîna Rojavayê Kurdistanê têne rûxandin. Da ku ew gund ji bo bingehên leşkerî werin veguhestin, bê ku ew welatî werin qerebûkirin an ku tawît kirin. Li gundê Cilberê ku li çiyayê Lêlûn ya Efrînê ye, mal û milkên welatiyên sivîl ji binî de dê werin rakirin, da ku ew gund ji bo bingeheke leşkerî were veguhestin. Ji derekê taybet ji wan gundan naxwast navê wî were eşkerekirin ji alkêre ragihand, ku çend rojan ve artêşa Tirkiye û grûpên çekdar dest bi karê rûxandin û helwişandina malên sivîlan li gundê Cilberê kirine. Ji derê dazanîn ku mebez ji wê yekê ew e, da ku ew gund ji bo bingehên leşkerî were veguhestin, li gor heman jêderê ku tanha tu kes nehatiye qerebûkirin. Ji derê tekez kir ku welatiyên ku tanha malên wan hatine helwişandin di rewşeke zehmet de dijîn û cih û şûna gundên wan bûye bela serê wan, ji ber ku hevsînûr bi herêmên dibin kontrola rejîm û peyedê de ne. Gundê Cilberê ji gundên herêma Şêrawa li çiyayê Lêlûn dikeve başûrê navenda bajarê Efrînê û di dema şerê sala borî ew gund kete bin kontrola Tirkiyeyê û ji bilî wê yekê 12 gundên Efrînê li wê herêmê dibin kontrola rejîmê de man. Cihê stratejî ya wî gundî ew e ku berê rêya wî gundî li ser her du bajarokên Şîî Nibl û Zehrayê yê parêzgeha Helebê dikeve û her wiha pêra hevsînûr e. Ku projeya ku Tirkiye pêra dibe an ku damezrandina bingeheke leşkerî mebez jê da ku sînûrekê navbera Efrîn û herêmên dibin kontrola rejîm û peyedê de damezrîne û bigire.
تەوی ئەشکرابوونا وێ پروژەیە لێ وڵاتین ڕاستی زیانê hatine tu qerebû ji wan re nehatine pêşkêşkirin û li malên kesûkarên xwe jiyana xwe derbas dikin. Herwiha piraniya welatiyan ji ber şer venegeriyane mal û milkên xwe ji ber ku herdem rewşa tevlîheviyê di wê herêmê de rû dide. تماشوانین هجا لسر ویم جاری هروها روش و پیشهاتین داوی لعفرینا روجاوای کردستانی نهال استودیو آرک ما میوانداریا بریز عبدالرحمن آپو اندامی کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ما میوانداریا کریه بریز دنباش تو بخیر هاتی جالی که و انجمن خرجهی لعفرینا روجاوای کردستانی ابخوجی هفت انجمن بحثا خدمتی دکن بحثا پروژین خدمت گزاری دکن جالی که دن وقت بحثا رواندن بحثا بن پیکرنان بحثا شروع بفچونان تکرن قالوا العفرينة تشهية وروشناها العفرينة تشاوية سپاس ترى براستي العفرينة برندار روشة هيا كو رواندن تشيدبي دزي تشيدبي طالاني تشيدبي صحيح نوك بريه لي بالي تشيدبي هين بري في قرتنا سياسيين وكيدبي انجمانا نشتماني كردي بارتي ديمقراطي كردستان سوريا ارماج كرين حوالي ما حسين ايبش لقال محمد علي رضا بافرستم هاتن قرتن دكريارك امني ده هات قرتن امن السياسي بسر وانا دا شو او جمالي وانا قرتن ورافاندن برن حردو العفرينينا براستي اف تشتي السويديش بو قرتنا دبيجن يعني اف تشالاكي كرنا در كرنا لبخا اف نامانه دشيننج انجماني راج بارتيا مرا دبا اف ردف عم بكن في نامانه باشا بريز د چارچوبه بولتنی د جید راپورت کما دهات مدی چاو هجمار خانی هاتنه رو خواندن قالوا او یک جبوچیا او ولاتي اگر هي ورن قربو کرن انکو تعويض کرن هفت شتاف كريارا الاويد به لغندي جلبري براستي هل دواشينن مالا هل دواشينن براستي جبر باراغاك لشكري وردا تشيكن بيتري ده مالا الوشاندنا لغندي جلبري افكار بر دوامه باشا بريز استخدمت القلم بميني زي بردوامية دنوجي خود بكم وجاركات زيت لفقرم لعفرينا روجاواي كردستان جي جروبين چكدار برجين بيوانديان ين سوريا كوب نافي سريتيل و ام تي ان تينا ناسكرن جناف برن بيگو سدمين راستقينا ورن خوياكرن لغور پارچا فيديوك لسر تورين جواكي جي گوندي ميدان كي ين نافچه شرا بلاو بيه تيدا جروبين چكدار برجين بيوانديان جناف دبن هن چالکوانان راگهاندن كو او جروبين دن وان برجيان لإعزازي و جخوره بفروشن جعلی خوجی جدرک تایبت جعفرینی جارکر راگهاند کوبریان هاجی گروپین چکدار برج پیوندیان لناوچه چندرس جنابربون سدم جی اوداکو برجین ترکیه یه به ناو ترکیه سل لشونا وادینن جالي خوفجي برپرسكي د حكومت سوريا دمكي د جنابرنا برجين بيونديان جالي جروبين چكدار بكاركي شاش وتقدر بنافكر د دخويانيه كي دجبو تلفزيون حلب اليوم رياض عيد جيجري وزير كاروبارين بيونديان د حكومت سوريا دمكي د قوت كو برجين كو لهريمن دبن دستي اوبوزيسيوني دا جكار كتنا وهاتنا دزين ودوي باراستن لسر وركرن درباري عفريني عيد سرباركر كو تكبرنا برجيان كاركي شاش وتقدره ناميك آراستي همو برپرسان كر كو پاراستني لسر دزگاه و آلاوين وان بكن تماشوانی هجا جار کا دیز وگرم جم میوان خو اندام کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالرحمن آپو بريز جار کا دیز بخيرات ناتتكم تي بحث كرن كو اوي العفرينه دست بافاكرنا بنجهن لشكري انكو قواعد عسكريه تكرن قالوا واتايا فيكي تشي براستي افكار بيتر لدفرة شايل لون تكرن لغندي جلبري براستي الور خط التماس دبيجن دنوبري وانا ورجيمي ده يان دنوبري وانا وهيزد يابكا او دخازن بكاربينن جبركو دفرك استراتيجيه غندي جلبري بيتري ده مالان هاتي الوشاندن الوي غندي لو داري خاب جدكن تشتي خويايا اكي غندي راك يعني جوي غنديش بندا اكي راكن اف غندا مني غندي جلبري
باشا برز بهزاران ها خلقی عفرینه هین نوگریانه لسر معلوم الکی خوا چرا گری لپیش وگراوا هیا و نوگراوان آن چه باندوری لعفرینه دکه براستي هيرو عالم فقر عفرين او بيست او شارع سريع وضعي عفرين د قناخين هذا جبر في ما كاري لفقرنا او لفقرنا العفرين ما راغهانت جبركو زيدتري ست بينج حتى دسد حزار كس لكامبا شاباي هيا اف عالم دبا فقر ماليخا اجبر في كاريجي اف كاري راغاندنا وگرما لی وگرما جبو عفرینی کر عالم جی باش ودگره يعني نها بتري 5000 حتى 6000 کس فتلی عفرینی ودگارن يعني ودگارن عفرینی نوفچای جنریسی راجو ولو ودگارن لی براستي ام هیوینا گو بتري يعني حتى دم كي برز چرا گری پیشواهی جبو چی وناگرن او ما ترسيها يا ودگارن عفرینی ما ترسيها گو ترك ناخذ يقول قلب قاري عفريني ترك حردم خطاب بيد حسي عالم فد قاري عفريني تبارانا في دفرة الرفعة ومن قيدك جبركو افكار وري رواستاندن لي بلي عالم فد قاري ويفقر نجي ده هيفيا ام هيفينا جو فرو دما كيدن ان شاء الله عالم بيتريتشل حذر كسب قاري وراستيج او ايفقرن عفريني باشا برز روشا عفرینه لگور نرینا تا گوری شروین تا برف کی دوه دچه ام بیشن گشبینی الپیش عفرینه هی یان برو واجی ویکی براستي عالم فقر قشبيني هيا عالم فقر دفر خو مالي خو فقرن براستي دفر إجابة أفقر لي براستي تشتيد بي أفترك نايلة عالم فقر دفر خو وقت تشتيق أم جرد تخطيط دكن ودشوبينن نوانا دبي عالم كيم فقر عفريني وجالي سياسي و چاوبه برز عبد الرحمن جالي سياسي و روشا عفرینه و چاوبه جاهلي السياسي بقناعتي من عفرين ببازار شو ببازار جي فقره براستي بازار هذا تنكرن قرك فقره خلقي خو اهلي خو او عفرين حكم بكن براستي اف تشاتا وداقر كرنا تركيا براستي دمكيه بلا ملتي مزانه بدمكيه روجا كبي عالم فقره دفري خو ودبن سيا انجمان اجتماعي كردا بارتي ديمقراطي كردستان سوريا باشا هناك بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا وانجمن اجتماعيه كردي لسوريا تي بروجه البيش وهنا عن البردستي وهنا كون العفريني بكن وشالاكي خو لو دري بالدار بخن ما ذكر ليفا او كاري ليفا قرني ما ذكر يعني براستي وامي بكنجي جبر في كارا واستيزدتر هفالي ما حسين ايبش قرتن هفالي ما محمد علي رضا قرتن وحفدن قرتنا براستي إن بيلي نكرنا وانا لبروجاما افتركي بيد حسيقو ام بارتي وانجمان امي دسالاتيا عفرينه بكن جبر في زاد ترزخت دي سرما وهبالي ما دقري باشا لسر قرتنا سر كردا بلي سر قرتنا حسين إبش چه زانياري البردستي وهنا بخال أم السياسية أو محمد علي رضا لجمهفن دو ذاك ذانا فرو دهر وجدن فكاسين المحكمة فكاسين المحكمة طوان أو محكمة بكن لبراستي ما ناد خاص دولوبي أف كوشيش أنجمان اجتماعي كرد وبارتي ديمقراطي كردستان يعني جبو حردو هافالوارن بردان يكسر خويا ناتشو السري داد قاه بكن دوراجي بلكي حبسي دا بيلن لي ام دبن ورن بردان جبركو درفتك دنفابي روبالك دنفابي دانو استاندني قالك سباس بريز عبد الرحمن ابو اندامي كوميتا نافندي يا بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا مهفاني مبوزور سباس شاندين اف دولتي جبو سوريا غير بيدرسون ناكوكين لسر افاكرن وهرغولين كوميتا دستوري سوريا بداوي اني چار سر كرن شاندهی ناودولتی جبو سوریه گر پیدرسون ناکوکین لسر آوا کرن و هرگولین کمیته دستوری سوریه بداوی آنین و چاره سر کرن. مالپارا ترتا ورد لسر زارجی در نپیل بلن دین یکیتیا اوروپای روژا اینا بوری بلاف کریا کو شاندهی ناودولتی جبو سوریه گر پیدرسون کاری سروکی رژیما سوریه بشار اسد به هر چارناوین کمیته دستوری کو جه ناکوکیه بون قانع بکا.
Li gorî wê malperê ku piştî avakirina komîteya destûrî dê qonaxeke kûr û dirêj û aloz ji bo nivîsîna destûra Sûriyê dest pê bike. Komîteya destûrî ku biryara were avakirin wê ji 105 navên berbijêr pêk were. 5 ji aliyê rejîmê ve û 5 ji aliyê opozîsyonê ve û 5 nav ji bo civaka sivîl û pisporan ku wê ji aliyê netewên yekgirtî ve were hilbijartin. Her li ser vê yekê berdevkê desteyan danûstandkara Sûriyê Yihya El-Erêdî ji bo malpera Tereta World got ku ew bi çareserkirina nakûkiya li ser navên Komîteya Destûrî ya Sûriyê hatine avakirin û Komîta Destûrî dê di demeke nêzik de were avakirin. El-Erêdî herwiha got Komîteya Destûrî pêngaveke di rêya rast de ye. Lêbaweriya opozîsyonê bi niyazên Esed nayê û Esed tu guhertinên siyasî xwedî wata li Sûriyê naxwaze û tenê li jêr fişara Rûsî Esed li ser Komîteya Destûrî erê kiriye. Di Kongrê Sûd jî di sihê çileya sala borî de behsa avakirina Komîteya Destûrî hat kirin. ku Kurd jî hem biriya desteya danûstandkar û weka nûneratiya Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê di nav de weke pêkhateyeke sereke hem jî biriya koalîsyona niştimaniya opozîsyona Sûriyê ku beşek ji koalîsyonê ye her wiha weke beşekê ji lîsteya civaka sivîl beşdarin. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê tangek an ku qazaneka mazotê teqiyat encamê de du kes bi giranî birîndar bûn. Lê texa Erbewiyê ya lê navenda bajarê Qamişlo dema ku welatiyê bi navê Yonan Zekî Alko dest bi lihîmkirina qazaneka mazotê li serbanî avahiyekê dikir ew qazan teqiya û encamê de ew kes welatiyekî din bi giranî birîndar bûn û ji ber nexweşxaneyê hatin veguhestin. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê jî tovên keskatiyê li ser cotkar û welatiyan têne belavkirin û deya çandiniyê Efrînê ragihand ku ew ê çiqilên hincorên keskatiyê bê beramber li ser cotkarên ku tanha nikarîne zeviyên xwe biçênin belav bike. Li gor ku Encûmena Xwecehî ya Efrînê li ser malpera xwe ya Facebookê belav kiriye ku ew pêngav hejmarek corên keskatiyê li xwe digire û bang lê cotkaran kir ku bê rêya Encûmenên Xwecehî wan çiqilan werbigirin. Berpirsekî hikûmeta Belcîkî ragihand ku ew kar dikin ji bo vegera zarokên wan yên piçûk yên li cemê Daişê ne niha li nava kampan dijîn li Kurdistana Sûriyê. Berpirsekî hikûmeta Belcîkî ragihand got ew kar dikin ji bo vegera zarokên wan yên biçûk yên ku li cem Daişê bûn û niha li nava kampan dijîn li Kurdistana Sûriyê lê tu demên destnîşan kirî ji bo cîbecîkirina vêyekê destnîşan nekir. Wezîrê Dada Belcîkî James Quinn diyar kir got helwesta hikûmeta welatî wî diyar e ew jî pabendî bi vegerandina zarokên biçûk yên ku temenê wan kêmî 10 sala ye û zarokên temenê wan bêhtirî 10 sala ye wê lîkolînek derbarê wan were kirin. Quinn eşkere kir got niha peywendî hene di vî warî de û alîkarî û hemahengî di navbera hikûmeta welatî wî û rêxistinên Belcîkî û mirovî heye da ku hejmara zarokên xwedanregeznameya Belcîkî li Sûriyê werin naskirin. Her wiha cihê wan jî li Sûriyê were destnîşan kirin. Hata ragihandin got du zarokên Belcîkî yên Daişê li nava kampekê li Sûriyê jiyana xwe ji dest dane. Got ev yek karvedanek wê ya mezin hebû li Belcîka. Got hikûmeta Belcîkî neçar bû got hewl bide wan zarokan vegerîne welatê xwe. Quinn serbar kir û got rewşa jiyanê li nava kampan li Sûriyê gelek xerab e. Bi taybet kampên gojin û zarokên Daişê li xwe digire û pîwîstiya wan kampan bi alîkariyeke bilez heye û hêvî kir got çareseriyeke bilez ji vê rewşê re were dîtin. Li gorî amarên nefermî hejmara zarokên Belcîkî li Sûriyê û Iraqê nêzîkî 162 zarokî ne. Lê hindek êşederên din dibêjin got hejmara wan bi tenê 115 ye. Got piraniya wan kêmî 6 salan e. Lê amarên fermî yên Belcîkî û tomarkirî dibêje got 20 zarokên Belcîkî hene. 4 ji wan sêwî ne niha li Sûriyê dimînin. Balaferên İsraîlê hejmarek dever û baregehên rejîmê li Sûriyê ermanc kirin. Di encamê de zêdetir ji 20 kesî birîndar bûn û ziyanên mezin gihandine wan baregehan.
êrîş û armançkirina İsraîl ji baregehên rejima Sûriyê re berdewam in. Herî dawî, balafirên İsraîl baregehên rejimê armanc kirin û ziyanên maddiyên mezin jî ketin û hejmarek kes birîndar bûn. Ji derna Xwecehî Sûrî belavkirin şemiya 12 Nîsanê 23 kes hatine veguhestin ji bo nexweşxaneya bajarê Masîf li gundewarê Hemayê piştî ku encama topbarana balafirên İsraîlê li ser hejmarek dever û baregehên rejimê de li Sûriyê birîndar bûn. Heman jêderan serbar kirin ku birînên wan kesan bi piraniya xwe ve negiran bûn û eşkere kirin ku cihê hatibûn armançkirin ev in. Kulîja karûbarên rêveberî, lîkolînên zanistî, herwiha dibîstana jmêryariyê jî yên ser bi rejima Esed vebûn. Ji alî xwe ve Ajansa Sana ya rejima Esed belav kir. Got ku çek û alavên berevaniyê yên rejimê beramberî êrişeka İsraîlê ku baregeheke leşkerî li misyaf armanc kiriye rawestiyan û nehiştin ku piraniya wan bigêjin armancên xwe û êxistina xwar. Lê encama wê êrişê dew mûşekên ku berevaniya wan nikarîbû li hember wa rawesta hejmarek avayî hatin rûxandin sê leşkerên rejimê jî birîndar bûn. Ev ne cara yekemîn e ku İsraîl êrişên asmanî dijî rejima Sûriye û çekdarên Îranê û Hizbullaha Lubnanî duwan êrişan de armanc dike û ziyanên mezin digihîne çekdarên Îranê û Hizbullaha Lubnanî li demên ku proseyên veguhastina çekên wan ji cihekî ta cihekî din li Sûriyê bi mebesta piştevaniya rejima Sûriyê tên encamdan û ziyanên mezin yên canî û madî jî encam dane û gelek caran İsraîl ragihandiye ku ew qet her du hêzan bi taybet çekdarên Îranê li nîzî sînorê xwe qebûl nake. Hevdemê hevdîtin û berferehkirina peywendiyên Rûsî, Tirkiya hêzên xwe li ser sînorê Sûriyê bêhtir dike. Hevdemê hevdîtin û berfirehkirina peywendiyên Rûsya û Tirkiye hêzên xwe li ser sînorê Sûriyê bêhtir dike. Li gorî ajansa navnûçeyan ku artêşa Tirkiye piştevaniyek ji hêzên xwe yên taybet ango komandos ji bo yekeniyên xwe yên berbirlav li ser sînorê Sûriyê şandi. Li gorî wan ajansan ku di hirojayînê karwanek ji zirîpoşnan û komandozan pêk dihat gihişt wîlayeta Hatayê li ser sînorê Sûriyê. Beriya çend rojan serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand bû ku amadekariyên welatê wî ji bo operasyoneke leşkerî li ser Sûriyê bi dawî hatine. Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye di gotarekî de dilgiraniya xwe derbarî piştevanîkirina hin welatan ji bo PYD nîşan dabû û gotibû ku Tirkiya wê nameyên rontir ji bo wan welatan bişîne ku piştevaniya PYD û PKK dikin. Herwiha Erdogan gotibû ku ew welatên dixwazin kirîdorekî li ser sînorê Tirkiye ava bikin, stratejiyeta wan şaş e û Tirkiye bi tu awayekî avakirina wan corên kirîdoran qebûl nake. Erdogan tekeskir û got, Tirkiye her sînaryoyekî li dijî berjewendiya xwe red dike û rê nade tu sînaryoyên din li ser erdê werne cîbecîkirin. Ev li bo tevger hevdemê wê yekê ku behsa navçeyeka aram li Sûriyê tê kirin ku Tirkiye dibêje divê ew navçe li jêr kontrola wê de be û berdewam radigihîne ew ê operasyonên xwe li Sûriyê berdewam bike ta ji navbirina PYD. Rawişgara şandeyên navdewletî ji bo Sûriyê fikar û mitirsiya xwe derbarî rewşa Idlibê û pêşhateyên leşkerî lê wê navçeyê nîşan da. Rawêjkara şandiyê navdewletî ji bo Sûriyê fikar û mitirsiya xwe derbarê rewşa Idlibê û pêşhateyên leşkerî li wê navçeyê nîşan da. Necat Errojdî, rawêjkara Gêrbêdirson piştî ji vîna xwe ya yekem li gel tîma karê mirovî roja pênşemê got ku ew hest bi fikareke kûr derbarê raportên ku di çend hefta rojên borî de derbarê gurkirina çalakiyên leşkerî li Idlibê derdikevin dike. Rojdî serbar kir ku raportên têne belavkirin gelekî metirsîdarin ku 109 kes hatine kuştin û 106 kes ji malên xwe ji ber bêhtirbûna pevçûnên leşkerî û êrîşan reviyane. Rawêjkara Bêdirson bang li welatên gerantor ango Rûsya û Tirkiye kir ji bo berdewamkirina rawestandina gurkirina şer û milmilaniyê û rêgirtin li ber bêhtirbûna tundutujiyê û êrîşan li ser Idlibê. Li gorî raporteke tîmên bersevdanê li Bakurî Sûriyê ku di 8 Nîsana 2019 de belav bûye 244 sivîl li parêzgeha Idlibê li gundewarê Heleb û Hemayê ji ber bombebarankirinê ji aliyê hêzên Esed ve ji duê sibatê tanha hatine kuştin. Li gorî amarên navdewletî ku li parêzgeha Idlibê 3 milyon kes hene, 2 milyon û 100,000 kes pêwîstî alîkariyeke bilezin.
تورا سوریا ما فمروان راگهان کو دروجا بوری ده 4 سویل لسوریه هاتن کشتن لگوری تورا ناووری کو ده اینی 4 سویل لسوریه لسر دست رژیم سوریه و دسته تحریر الشام و آلین دن هاتن کشتن هر لگوری زانیاریان کو سویلک لسر دست رژیم سوریه هاتا کشتن و دو لسر دسته تحریر الشام هاتن کشتن یک لسر دسته آلین دن ین چکدار لسوریه هاتن کشتن هفريزيا هريما كردستانيا تفجرا چاكسازيا كرد لسوريا فيستفالك ببونيا بيرانينا نهان يا دامزراندنا تفجرا چاكسازيا كرد لسوريا لهوليرا بايتخت هريما كردستانيا هتل دار خستن دوي چالاكي ده نونرين بارتيين سياسي ين كردستان سوريا هريما كردستاني هروهاري بوار طالباني سروكي انجمنا باريزگاه كركوكي وهجمارك بنابرين كردستان سوريا آماده بون کردستان سووریا دا ما اب تفگرا چاکسازی پیک آنی بری 9 سالا تفگرا چاکسازی وقتی دست پیکر به دیست بیجم به آرمانجا گو ام چاوا کاربن دبن سید روشما دا مشخورا دانینته بیرا کار دکن یک جه چاکسازیه اصلاح یک جه زلالیه شفافیه آد سیاجی گوهرتنا تغییر آگو ام دخوازن ده لاش تفگرا سیاسیه کردیا سوری ده بقاسی خوا گو کاربن بفکرکی نو تفگرا چاکسازی وکرامانک و روشنبیری و سیاسی سرسه آستا ام کار خودکن مدست پیکر بویرنگی تماشاوانین هجاج استودیو آرکی گرانوچه آنها تا پیشکش کرن بری ابداوی آنینه جی دوباره استرنوچه نشأت زازا اندام پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبیجه ریگری لپیش لدارخستنا کنگری پارتی هیا هجمارک اندامین پارتیا یکیتیا کردستانی سوریا جالیه چکدارین پیده و هاتن گرتن یکیتی جی کریارین پیده بتوندی شرمزار دکه گیر بدرسون ناکوکیه کلستر کمیته دستوری یا سوریه چاره سر کرد. بارگه که رژیم جالی اسرائیل و هات ارمانج کرن و زیان مادی و جانی انجام دانه. بولتنا ما بداوي هات بمين شاد